Cardon the Marlitum. Arnisi Penalum Apong Chetano, Labangso, PGR, VGR, eviction, Kenonke, PGR, VGR, Cachesong, Kalitang Labanke, non Labanke, PGR, VGR, Akachesong, Kelake, non banke, Carbiatum, Amanapeng, Carbitum, Ke Haikerem, Carbitum, Ke Tekibi, Carbitum, Quansi Kang Tujima, Quansi Kelejima, Quansi Prangima, Quansi Karjap, Ningisi, Carbitum, Manpeng, Dujima, Halabang Solams Nang Mantanglo. Non ilitum lang nang prote arni simenetum chetando eviction kipi manghunang ni kopini council men cheparai manghunang ni council nu kopini kachingki manghunang ni po arni tene chethan pik lo pini ke arni ke nang le tanglo halabang so athipia ang deng bangke non pini an bangke pini ahoklo theglong lo tema dak PGR VGR aklam long karbiang long termas council kachari ke hai tuliram long hang tin ladak bang alang li dak la flex nang som lo dak benar nang som lo dak la puson la ben tu penang dak ke klen ke nang chepak nang stame halabang ke akapre kali rat aphan kapamang hu lapen rat aphan ke baiji kelem ji aphan si labang so bang klem chot tabang thek daklam lo lapen non het jong ake hai tudiram long hang me thanga pe somaj toklo PGR VGR long bang eviction ke klem ke non mat ke hem bang ke tharli no dak po palang li klar dak pening jelo labang non ke dak PGR VGR aklam no biri bi thung sing ingkai chotpo fencing dak pine pai mang sing ingkai chotpo longle thelang sai katin ingkai chokala ke komane bi chainong ko pine ingnar tum pine nok pang hotel na sok pang hotel na bu kangkai piason nang man poke alang li bang pulo High Court pen stake order wanted man non banke eviction banke claim no dak ball apen hardly no dak po se alang li ape song kaningje kang de halabang so lam yang ke pini arnian bang klang dak lo la an arni penta ilum rat aphan ke nang palu nang palom phan chot la penan par bangta pini ya bangta la dak phelang pi krong philong dak PGR VGR aklam long bang pen da bang so flex benar nang tar bang ke la bang thang nat la puson ka chepa klang chepa duk loke ni ke claim loke ni claim ji puloke ai ni chepa duk piklo un edet loke halabang so lam kate warji ka par ting ye pansi ke claim chot ason si pin kum na teglong lo athe itum klar dak pen chingi lo labang so PGR VGR eviction ke claim ya khan bange high court long ke la don inkora hini atum si hala dak ke lam hoi pidam chot lapen la don inkora hini tum hadak lam hoi ki pidam pen stay order ke ban det pudakali pini arni jongsi karbiang autonomous council kachari tum jongsi eviction ke claim jening ke hang wek pulotang de ke damtang niphai kre hini arni mate 12 July mate ke non ke damtang ke kre hini 12 arni high court long ke chengsi labang so PGR VGR butha case ke bang arni kopia posip council atum standing council mate council ai hin ben people advocate che toin det lo notice ke long ke iru ya prang silong ejipuni people se alang che toy unit det lo mate labang ke mate ke cheng ganai tum chipulo labang so eviction notice bang ke la ke chingai etpen pre-plan mate labang scripted eviction notice pusi tum la si pulo ke cheng ben chingai lo itum karbiang long arat pan ke lapuson kachesong long lapu aning kaparun je phan halabang so meke kar kapa map choki phan kachesong kapa bob je phan mangsi non bang lapu eviction notice bang lapu isi lam thulam dokson paman lo halapu bang ke court phan bang ke lapu arba khubason sinon bang pinchong lo kedam tang men lapuson si tumat halo non apodang le roke hala ilu ko bima ka feri hala sinang man non bang ke court long le rok lo non ke koson lapusi alam mang parlin si ningge thurong son sidun theklong lo lasi jasemet pet bang ke labang so eviction notice abang ke tipi ke lage thang na takali labai kapamang hu lapen rat aphan kapalu kapalom phan sila bang ke claim chot lapen pinidak tuliram long hang ame thang jungjung lang pendak notice pi det pen pinidak flex benas ke benar bang ke tar bare ji ke akenang sot sewe circle office bang bang ko la claim po alang li dak bang pena ke claim akenang we la bang ke lata rat aphan isiam make kapaluji phan se claim chot akaprek thang na takali non itum lang nang pulotang te jongsi ke claim vek ji pulotang de eviction ke claim je phanong si kar job vek aning ke hang vek pulotang de senior advocate ke hire si ala so case ong par job nei pulotang de pini people si ke damtang krehinier ni ke cheng si PGR VGR puchak labang so case hala da high court ong ke bang ni people si council ben advocate che toinde de lotang de mare council tum ke claim ke ji si ke thai la so pot loket akaprek thang na kali loke lasi amut pi non bang ke rat atum karbi anglong rat thurthe ar job ti de jok jelo ilitum kache song abang ke pangtang kring pen ilitum labang so chunche tik plank pletik ben arjap thi pen jong se chong che song se lapen anu tinta karbi puchichini repen non ke karbitum amana pen karbitum therak nang kokpo karbitum rem nang kokpo hala bang so anu tin arjap thi pen jong se itum claim claim pa prang pripurudang de labang so kache song la daksi ke boplo lapen karbi tum ke bang jilang kailong ke ladak lo kapadusi ilitum ke isi athepi bangai kwansi pa prang thekjima kwansi leunjima kwansi ar japun ma karbitum kwansi pa prang unang mangke labang so kache song longsi kiripon po lapen jong si la un edet pulatan ke bang jilangan nike hemprek alam ke kache than ke helo pigelam lo jong he akisung pustame karbitum ki thur bang si bedeji kache song kar jap bang si bedeji lasi amut pi ke kar dakalam lo non rat ki thurnang ko pornang litang lo
rat kar jab nang po pornang litang lo rat ka song nang po pornang litang lo non itum lang nang pulutang te ladak PGR vijara long ke labang so eviction ke claim nang ji po eviction notice illegal po council man tang dak elo aron re patang tang dak elo pini sarkare bornga mura phandong si pinalang litum order cancel thekune pini hadak training license ke do botum hadak beha paper ke claim tum pini pia posi claim ke datlo beha paper ke claim kang tonji kali hemrit kachi physically alang dum hemrit kachi tang tuisi ke claim hemso ki kim si hala ke claim bom dak aprek pe government scheme ka ke claim sadak alang litum claim bonom dampon bom lasi anu tin akar biara tanalum chisik ignoi kar jap lapen ki thur lapen kar jap nang je porno nang letang lo lapen karbi ke bar nang po porno dan kame jang kalilo non mange kar jap pen anu tin da serai dai pen idum ke donang po porno letang lo non itum lang nang pulutang re labang so eviction notice bang pini amut pi bange pini la anani council tum ke claim kenam kopi si ke claim ma kopi ning ke hang ban si ke claim ma ko anar di doma ko ana hok pet makla ke pini ani lun klang daklo pini te char daklo kosi anu tin karbing long arat do ana tum hamsane labang so lam so dakpen pachini iglo laben so dak pan alut mana tuning ri iglo non bang ke iltum party song dhorom ki pe pin pen karbi ku chichili pen anu tin da ar da rep nang ko anu tin da lampe chikka chepa choi rep nang ko anu tin abidi anu tin ke thekeri anu tin akachini anu tin asyang tong tbc labang so ke cheso ma chepa hai wek nang ko kali gurutang te karbi tu ma man ke la da khelo ke boppa mepo halabang sum chini lo non bang ke alangli moheta ni dum pachini lo tuliram long hang ke hai kaning je bang ke court pen stay order bande posi hem banget tharli long le det po opinion ke lang li ningje daklo same don kre hini beta fancy court pen stay order ke long choti stay order ta kali ilitum pen che dan dun de posi pina lom theder ilit menjong se che dan dun poson de pini hala dak non ke bang jilang august 5 ke next hearing nang le de jita hai mane sina nona bangke ilitum court pen along ilitum karbiang long pen ba dua bang ku atum ta che toy dun de pini council phandong si kopine corruption a case poson de pini komane senior advocate ke aphansi tum hire ji thedung advocate man si hire tang de pini da karbi tum mana pengalam dak nang le ro pini karbi tum kar jap karbi tum kar in nai la so ka che song pini pia posi inut advocate che toy de to mate lada ake che ke biasu tum pini make lip lable pini eviction ji notice peter pini kuidu koida ka pherebi mate da karbi mo thomas council kachari tim ko pini lam thulam da alang ka chingwai su do ma rat phan kapa lupa lom je phan itum karbi phan akache song kapa map je phan bangsi laki atha kache klang chod eviction notice nang tum phereri nang tharli le putong arlo ka chingwai su tong ke dukok ma lasi hala so bangda penang le tum bangke kache rok topan kachini nang ji kenang sot lapen nona teng polotet lapuson kaching wai su arlo dukok lo hala so posi pini labang so kache song ang dingal anang le rok lo lapen court long ta lapuson kapang kre bangsi dukok lo pen court long ta pini council men bang jok ka ar jap duna bang avidet lo